Itum psychorally rana mirin kathar jimik show kathar milushita 2025 we kanawa Sunday prohowi jimik show hili ngathor kokrum hili rajang dakle psychor Christo mingli shalom midale kala kanawa service kanawa Sunday we kokrum sam kapang itum psychor mirin kam haini da Shankui da rally la itum ninka shimise rinka pa ina itum Christmas la mayon room da tala kaina itum program hili kya ka matha da singakala ka chepajina important maning la na iklat da rally se ha sa ko khui nganai ko khui lamai da ram noping achak thai khang rok itum kharjan sa khang room fellowship sam ka pangina rinka pa program ne da itum khui sei Hena itu mangashongwi program valila hikathawi program kachida rangrumi serk vaila sami chinglo da pongai aching a tor ina ata tongali remetwi the questionaka ngahan khangai pava 2025 hili nana ring hai nana sara ka hai mirin otsakji na satisfied masakle chingkum makhawi sara ka hai ringra ka hai mirinji phani yang laga chungchu yang laga na niya la khai rela ina ringa hai ina sa ka hai hi iwa karin le laka commitment le laka sa ka hai ni success salala failures na sa salala Iwa karin julung li sao da iwa satisfied sai da paninka yo raw mangali makhang tun makham thau saklak chung ka sai re yo ina chi sa ka jama pha thu re da ka paning later ka rana itu mi ring ga hai mi ring li yang la ka ach 2025 chingum wakup ka sang khanawa sante ne Live rana ring high account his high young laka well done gaji itum ping lima hang pai ruto na we mirin ka sak waji young laka rana well done gaji lili na imachang sani kle chang gaji ach remake up the ichika reflect sangai mi gachung kana chingkum hi shiman ga haya west Sashman kai chingkum na sada leire rawi ning ga chang makning ot ka chung ka sada ning ma ka tun kya ka le te leire kai khawi wangwa ka chung ka sakwi ka haya ka pha ot ka chung ka sa ka haya mi li lang chon mi ka hai rawi niang khung ot la sa ka hai ka lawi mi rin shim khurin de la ka chung ka matai ka sanga chingkum la na sada leire hi ka to nge hi phaning yang la kha Yo, you mirin he 25 he live is satisfied masature. Or 25 he in a kapaning ninka chang chunka masarer ture the paning saka. Jingkum kater pay karjange the kalehili. I ring a tor Bible pami vana pashoka haya. Psalm number 37 we verse 5 tili. Nawi apongji proholi Horsang milu, alish sanglu chitaka, an samire. Proverbs 16:3 and 4 jeli. Narai kacha to year, commit thy way unto the Lord. Nawi apong, nawi mirin nawi shongfuji, proholi misang haulu gajihi. Chitaka, an semka mire the hangai dele. Proholi commit sa kahaya mi ping wangwa. Mirin the failures rasalala. Success ma ka sara salala ningai khamaji mara shung mane cruci ya da ka chotwi regret ji mara shung mane ka christally commit masala ringa sa me ping wangwa ka tiawa ochilila regret sare ning matun mare chu wangai na phai ka ka phok mi rin jingkum ka thar phai ka changi da khlai hili mi ka chung kana new year resolution khuila ka Pay carjange, Galaji mung shung krer, Kachung kale.
ina achikumma achakum li chungmei the light ka paji 25 liver chungmei the park vai sar de ina resolution chi khuila ka chang ma park ra chung khale pa pam ho chi ka thawi resolution ka chung ka khui le sa le pai aring a thorwa chu wang ina matwi ngai tu pong hi stay committed ham sang le kha ring ching lo ka chi mi rin hi aring a thor chu message ji mi ngai e chu mi rin li a chu o ka thui hi li commitment ka chi hi mitra khana sakta ma khui thure chu wang ina diverse ngala ka pangwi rate hi ka chung ka batai sang tale o ka thui hi li mi ka chung khana commitment ma khle wang ina chingkum khali otpam khani ka thum khanga che ngawa dale mi ka chung khana commitment ma khle wang ina varishing sa salala varishu mirin marin khrer ka chung kha le hawe le ka shipping aring a thor in a point khani mang hangai stay committed ka chi hili maram khani shi khani hi na na khui ka sak la kha na thumi mi rin li I thumi mi rin li apply ka sa tharan mi rin ka shang na kharena success ka sa na maning samra kha na wi li khalai chi sa ka thei chi rali mi ka sang mi ping wang wa chin na shape the ring ka shape mi rin nga sai number 1 li committed to God rali na wi mi rin mi sang lo Psalm number 37 5 le hang ka hai chi na wi mi rin na wi apong pro holy mit sang lo commit your way ka chi hiwa entire life mi rin ka tong mi sang ga hai mi rin ka tong mi sang ga hai chi wa na wi decision la na wi plans la na wi worries ku ka khanang mulung kharing la burden ka tong pro holy mi ga hai chi li ka hang ne commitment ka chi hiwa an act of committing oneself ikhlate hi misang ga hai chili chia vrevrahi iwi pro hong sake iwi akhwang sake mirin peida iwi khorum khwaya chihan khwaya nga sake de misang ga hai chili commitment ga chine break herna nga la shakza ka ring phala la ring shila la shang la cham la mirin peida nga kumching re da ka thi ji na pang khmi maning la ma pang ma re da twing a shik khoi kai tha da vrali commitment khmi hiwa chine iwi mirin peida na iwi pro ho samilo da commitment mi ka hai chi chili ka hang ne commitment mi ka hai mi chi ya ot ka sa tharan li ring pha thang hon wa ot ko chung kala sang chi ring pha thang hon da mi ka tong li le shi la ka cham la pha ga chi ma ring pha thang hon wa shim khu lian dang la mood off sa la ka khar chan ka sa ma ring pha thang hon wa ka tia wa ot na oi na tang da la ma sangai ga chi kha commitment khalai mi pa hi wa mi rin li ili yang ki shi le sa la pa ye mi rin ni ka chot ka chang ra sa la pa ye in a sudden the commitment mi kai chili ma than to baina circumstances nga chei sala la ava mang nga chei la khalai ji commitment khalai mi pingli ka hang ni vare shi mi rin hiwa commitment ma khalai mi ping ji ka pha ot ma sa lak ma re commitment ma khalai mi ping ji vare shi mi rin ma rin ra lak ma re in example a ka hang ke Luciano Pavarotti hoda lasa ka the singer phola gai singer a khani ji ahila avavu na ngandui de le lekha awi sa ka the awi skill talent o ji yang lekha inau hi la ta ma kha music ta ma kha phar da music school li Jehovah ka cheina now ba hin sang la kai na awi interest la musically le how da music hit tamaman ka thema we them chana ra aming la chat maman hawe awi course la kup sang maman da ochana
ali hitata hangai na la sathe hai re na ara katam la tam da ka them hai re chu wangai na ara na wi mi rin wi wang na music teacher music tam khamiya ocha nga saraka singer la ga sami sarakla chikhni jili aka kapang khilo na la ga sami la sa music ocha la sal ga khniwa na ma sa pai mane ocha saraka la ga sami sarakla aka kapang khilo da hang mi ba juin ningli kachung ma chu da le re ocha la sangai la ga sami lang sangai amang decision mo khuider thu ga da shimle hanung la kha ashawa lu hangai ishawa ocha na achu ili no we sak the wag the ti shuda na music ocha la sapai hai re kala la ga sami la sapai hai re na ga chi pa sa ra kala de ili nga han hai re kala hi sak la ga hai ya decision na khani de hangai jaina ashawa na king han ka kala ja ka na chair khani wi anga chaili mapam pai mane chair khani wi anga chaili ka pam tharan na konglui haure chair aka na ka pam khwi gi chini da ashawa na chitatang hankai khrajani nei thumle hangda klepa ba mi rin khring hi vareshila sa kala oku thwi ninga chang pa chi la sa la ka ok thwi ke ma chi pai gi chi vareshi sa la ka mi rin ri shila ka na ka chok chang phung ka ring lo gi chi twi ba maning mane ka vareshi a ka wi principle je mayon tit la ka khring ji chili ka hang ne jaina na ka chi pa chili chair khani chili ka chi pa li khwira kla ka chi ta ka mai na itu mi commitment hi ba chi kho vareshi a ka sa la ka vareshi a ka wi principle chili itum shit ka sang ji church ni la pai ayer ni la pai iram khamlang hili khamatha mirin khring tha da ayer ngale ngate de city li na shawa wi absence li chili la khamatha mirin khring hili la khamatha mirin khring hi vareshi tu mirin ne revrana chu tha da itung mirin li hamsang chao ga haya mirin ji ring sangai ji ne bible li Jesus Christ li Luke chapter 14 ni ba ka mi ka chung ka awi tishu rai ji great multitudes today mi ka chung ka Jesus Christ wi tishu rai mi kai kana miracle take away kai kana Jesus na mi ka za ji pha ka wi ji khle mai na ka za khui ka wai kai kana ka ji ka ta benefit sam phang ka wai ka ji ka tha na aling so ka rin phar da phaning la ka chung ka na shur wai jaina chi shu na yang la ka thei mi hiya ka shur zatak li hi ka chan khat commitment le la ka shur ka chat mi maning mane jaina chi shu Christ na awi chi shur gi ji wing cha ka chu lung chi li ali chi shur gi ji ping ji wa ana mi ping chi li ki hang khle ja kha Luke 14 we 25 to 27 chili ka pa tharan chili ka chi ka thana iwi chi shur ke ja kha na shawali yang shiplung re a bravely now rally chi now rapping li ameli a servali kala akhla to mi rinli ning a chai la kha crystally le shida ka thi ku shur maning la ki pa ka iwi sa khang ne the ma sa pai mane ta hang mi cha khna chatak le ji ta da superficial followers na sa kai ta la aming wi ta da hun na ka wi take a pai ta da instrument wang ta da shur ta da the ha we vare shi ka sa ga chi vare shi shum khule phra sang hau da ta da ila church ka kha ta da ila Bible pa da sa sa kha vare shi ne ga ji ta da ka chung ka le ha we Jesus Christ na chu wangai na Luke hili ka hang ba wa I wi ti shur gi ji ba wa ka to nga ji la hai la ka ili priority sa da ka khuya mi ping ji na commitment khale mi ping ji na I wi sa khang the or vare shi nga sa pai re ka ji
term chi tam chi thấy lấy cái xia ping commitment cái chi here về rally itum na priority khami chi itum we commitment này chú vang ấy nào itum aju lấy được lấy itum psychoder Christ hi na liu mi cái shapa na we cái sắc problem solve sami cái shapa na we decision mo quick early pu khang pa term li decision chu khamiya shim ko ka kai ka tekli men khamiya itum we answer ji Jesus Christ ne chu wangai na ali commitment mi lakha khring hi very highly priority hai lakha khringa mi hi itum we 2026 li og tharan chikitha mirin khring ji itum athei khamathe ngasare very shi hiwa membership matai ka sangpa maning la kha committed Christian hi itum tarkar ka sane ina ka khniya point le hang khaw ngai pawa ka khniya point le committed to your church lila committed mi ki tine rarely committed sa ka hai mi pingchi rarana nali ili rosang khawai nali ili ngarin mi khawai manglawi ka saksa phawi mi khawai church hi vreshi tumli nurture sa khawai rarana hai mi ka hai kho ia rarely sangai ia rarely committed sa ye ka chi mi pingchi church lila committed sa plong gi chi ne itum na Acts chapter 2 ji ka pa tharan chili verses 41 wena pa ke 47 ine tangda awi tui quick sang mi psychodally rihik mi kala chithang hon meeting ka thum shika ngarum sang athum na pau ka chata pingwi tam ka chi thailila ngarum sakla kala khamui shai khangrum aina seha ka salila ningtum lak aina sakrumai pau ka chat pingwi manga aina matakha ka hai machut ka khui ka chung kha sada mi ka chiwa witungli khanga chi rai shit ka sanga psychorer ak sada o psychorer nga rai cha da sang rum sai athumwi khalele lan thong thang psychorer yor haida ka chi ka tha khawata ping psychorally nga yermi thang ka chi da vre shimli gang rum da athumwi shimli khamui la shaing rum da shau ha ha phacharum chinga galavareli sochikata mi psychorna nga han ngai himi ka hai mi prohona athumni thang nga rum sang mi chinge church we mi rinji crystally khusan ka haya pau ka pha khusang da vareshi sa ka haya mi ping rihi ka haya mi ping ji hili ka hangwe thi shuda church ka ga hawe thang ka chi da rawi shimli ka chingrum ching hawe rawi twing na ka ngai thei ka ngai kala church kal ka pro we pha ka jat khuire ji ka athum ring ka pha hang ka vai ma lei ma ne se ha sa khang rum se ha sang rum chingai kala thum nga chai li ka cham khangai le dak le ping chili athum ka le yor la ka nga yer mi athum commitment ji church lingkami ka haya important je thei la ka athum wi khama tha o sa khangai ji wi wang e no athum na chi tha da church ka ching da rawi twing na da pro wi pha ka zat khwi da se ha sa da ka cham no ping li nga chon khami manga e na athum mi rin li khi so khami ra sung kala ja kha athum ji mangla rin li ra sang ma man hawe da hang da le kala athum mi ning ka kho ka sala ra sung hawe da hang da le kala pau ka zat ping na mata kha ka hai ot ka chung khala athum lung li ra sa mi hawe kala khna wali pro hona church li shit ka sanga thang li matai sang nga sak hawe athum we church li commitment committee jiwi atheni legacy ping ina re tel pa so khai re psalm number 128 we
verse 5 chili. Prohona hangi. Ina Zion we aina na tumli somirer. Galana tumna Jerusalem we reikasang. Dekamateji na tumna teire de hangai de leko. Prohona Zion we aina. Ina na tumli somirer de hangaklehi. Zion gajihia Israelites being with Vangva. Revra with Pam Kavaya, earthly place. Og truly Revrana Pam Kavaya apam ni chimo. Aj New Testamently scholars being a kaha. Revrana Old Testamently Zion went in a natumni somirer gajituihi. New Testament liver church we aina. In a natumli somirer gachinicho. Church we aina. Reverend in a somirer the hangai the late. It to me church reverend linkami kahai here. It to me rin. Hili hop hok laka. Hili kup sangikchi. A ring a tour. Child dedicate side at the jung. Now, angang no parakwi kahaya. Angang no ji. Awi mirin reverend dedicate rasalaka. Church we aina rosangro. Mirin agachanga sarono the. Itum the hili mirin hopok mi kahai. La number 45 jili. Mirin kana watamli. O katui hi kan katui chimik sholi. Kana wa chimik sholi church we aina. Pekar pok de zat urer. Gohora ram jili wakawai. Church li hopok laka. Church li itu mirin. Gupsangi gichine. Iram kamlang we. Karajan mirin pani ungse. Mi ping na ngatinga ka in chi hangching. Kamlang liver rana sok mi hiva. Church we na sok mi lakte. Church ka chi we mirin yang ga attendance isi kamlang attendance mtalake. Kala kamlang ne hili hongka laka. Ije cha we family we shimasang rokrang laka. Church sakari ye chi in hi ungsha laka ringka pa. Chiwi vang lak de leje. Church li satta ka khuya mi ji. Awi mirin, awi ram ngale ji le ran so mi lak de. Jenaru we samno number 128 we verse 5 chili. Brohona Zion we na so mirror. Kala Jerusalem we take mate na tumna theater ka ji hi. Zion hi va church li refers ka sane. Jerusalem hi va nation ngale ji li. Khu ji li ka hang ni ji mo. Revrana somi kahaya, church when somi kahaya, ngaleji, nation ji, take matere, natum na tere, natum na witness hara jitalete. Revrana somi lak talete. Church li, sakta kukuya mi pingwi, mi rin. Individual mi rin la young lo, family mi rin la young lo, kuwi mi rin la young lo, ina mahang lala, natum na te talete. Vareshi to mirin, Rosang Kavai. Reshu mirin, Hopo Kavai. Revan Hami Kahai here, church in it. He plant in, plant pimang valley money. Itum, Juvangina, church li, connect salaka, ring room roko. Church when it disconnect sakai meeping. A timum te by money. Mirin maring by money. Juvangina itumla. He we commitment he lay laka ring vai sase. Etum na church li commitment mi laka ringig je responsibility ka tum lay ji hangke. Number 1 li no we attendance. Church ka no we attendance kami hi no we kadre responsibility ne ji mamalai ha ase. Mi ka chung kana oi church makala la ila shimle se ha sai ve ila shimle bible pa ve. Mek chunga na hangde ka Bible never we shimli ralo. Let us worship to God. We shimli valga seha vasase ralo gaji hi we shimli hotel ide. Itum attendance hi itum a primary purpose akang asada rally kokurum rally rakorum da awi tui rang na kwilka rergasang Tanga jita we mi rinli nali guidelines mi de kleji
ราวิตุยนะมีเด็กเลยเตอิทุมชิมลิละไบเบิลละมาปางไงก็ละเชิร์ชลิราละก็เราวิตุยละมาร่างนางไงก็อิทุมก็ทัดเรือสังอุเรก็เลยอิทุมมาชุนมาคุยก็ทัดเทอุเรอิทุมจิมมาไล่ให้อาศัยเต็นเต็นสินะอิทุมลี fellowship community church นะอิทุมมี second family นี่นั่นวิชิมครูลีได้จักก็เลยก็ชื่อริงกับพาทัดอีรามวีก็สิบโคกรุม church โคกรุมฮี fellowship ฮี second family นี่ก็จีมาไล่อาศัยเต็นเต็นสิว่า have an act of obedience ก็หังขังนาวีอดสักอาคณีแต่หังจะเลยโคก็อาคณะ church ก็กาลีสัตว์คุยแต่เลยแล้วก็เลย church ก็ hiva is a sign of support church ก็แต่เลยฮีอีเราไม่ church ลีอีเราไม่ยายอีเรา support สัตว์เลยก็จีฮี pastor ลีที่กันพิงลีอีเราไม่ยายแต่ support สัตว์เลยฮีนั่นวิ church เต็นเต็นสินละ sign ก็สัตว์จิตให้อาจจะออกทวีลีมีพิงเนอ research science ละค่ะฮับตากจีตา church อาการจิงกจีมีพิงฮิวะอาทุมี mental health ฮีมาท่าสังสกิจีกจีฮันมาไตสังเง and reducing despair อุกขนังนิ่งกจด church กาพิงลีสุตังสกิจี physical health ฮิละกหังทารันลี church กามีพิงฮี mortality rate ฮีสุตัยจิมองมีรินโอกไปฮิละ church กาพิงนะอาทุมนะ study สาธารณลี church กาพิงฮินะมีรินละออกไปไม่ใช่จิมอง even marital health ลีละ break her นี่มีรินลีละ church กา break her ไรนะ church เมื่อกา break her มีรินฮีงัดเตยเลชิมาย strengthen สามัยเพียวมีจุมิงรกเทมัย church เมื่อกามีพิงนะงลากปังจุงไม่ชกเกก็ละเพียวมีกระเทจุมีกระเทเลยกิชิฮิละสุดตามัยเลยกิชิพิงจูวังหินะน่าจะรำคำลังโนพิง church เต็นเต็นสิละอีชูมีรินลีสักลาเกนคุยละก็อีทุมกัชิงขวายซาเซa yearly city ling ate did the pum salala kamlang local church lima karar salala nawi tam shukwa osakwa apam li tangkhul wi churches other city pingli la itum kuchung ka le hai re church li ngasun la ka connect salaka pastor li church thana pingli connect salaka ring ka vai sa se ga khniya itum li mi ga ya responsibility ji ya contribution to the church church lila nawi iwi contribution lay tarkar sai Leviticus 27 with 30 Malachi 3 with 10 tili wrong with tithe church li khiralu the hangdale ko khiralu the hangdale tithe ke cheina hila remind salushit ke tithe hiva nawi income jiwi 10% kamineมีกายขณะอาจจะอีมีกษัตริย์ชุดมีเกตพันยิงสารไปกายขณะ church ลิมมีเลยละกระจำนาวลิงกระชนเฮากีกระชิงวาดเลยด้วยตายสิวะนวิเต็นตายสิไม่ใช่มันลักละนวิ local church ลิชุมสักกี่จีเนอาจจะทุ่ม fellowship church ที่ลิเลยเฮาเดออีทุ่ม association ปิงเดลังเซ็กละก็ทักก็ 3 months ก็ทับor maximum 4 months for our fellowship church li mirino the rest 8 months 9 months iva local church li umplung rek ji hi itu association level li chi later klete ji now we ten tai su khusok kai we thili outreach mission we khusok pai offering khusok pai ka cham no pingling ka chon khwai khusok pai kana we tai siwa mashman pai mane hi itu we principle ni jiga how we contribution responsibility laye itum church li ties later laye additional gift offering later laye general we miracle itum project we fund donation ngavai te chiga tha psychology
itum churchly nana ina contribution kamine he itum members ka chivana lay from gigi responsibility akane gi hi thing a sat ngai churchly contribution nawi mi khran mi ta khle hi spiritual we discipline akane ta hange mangla rinli discipline le la ka haya mi ba ji church lila ayet la kaina mi thei ji ayet la kaina mi ka thei mi ping hi spiritually discipline vata khleya mi ping nei da hange itum rally nana ina kya kha khya shikla rally na kra to honor sakla ga ji hi na we learn hi aina itum na thei pai Proverbs chapter 3 with 9 to 10 jili honor the Lord with your wealth pro holy na we learn aina khaya ga shimilo da hangai de John D. Rockefeller Hoda, the first billionaire awe kharajan matega ga hangi billionaire khare ba we kharajan hi kada da rasun khala ja kha themla ka haya krin leila ka haya miya ka sada awi ot mangai hopok laka at the age of 23 jingkum makada ka thum ka kali millionaire ka nga sawich mirin vamaman laka jingkum ham phanga ka tharan billionaire nga sawi 23 millionaire nga saye jingkum ham phanga li billionaire nga sawi ka awi lancha ka sam ka phangji akhlat tawi rimpha khawai akhlat tawi shimkhuwi rimpha khawai mangwi sada lanji an shichin hawe bible li ka shanga mangkha mi ba jina miwi aina ki ka likhwila ka ngapon khwila ka shan ka sib ka khwi maning mane akhlat tawi thangkha mai sa ka thena ka sib ka khwi de thalala rana ali mangkha mu ji gila mi pa hi la mi wena li ko khwi pon ngapon ko khwi maning mane akla to ka tem thang khamai aina a phisa ji sa ko khwi de ka chi khwi la kha ka shangpa jina bible ka shangpa jina ring phalo i mangla na ko chung kha le hai re ka ji tha da hi pa hi la akla ta ma ngoi ring pha mi rin enjoyment nu wang ring hawe ring ga hai aina awi mi rin li ka chot ka khanang ka kacha rashung hawe awi associate pa china a likhi hangkhala jeka a mapi thu mane khaman ko homale thu mane kala awi mi rinli biscuit maningla chat ka teva makhlu charar thu mane sainu manglaka biscuit ka shai chi maningla kishak za ka teva awi phasa jina digest masarar thu mane kya ka chota skilled physician doctor baji akhlata phasali marai ru thu mane doctor ak sahauda athi haurer gji yana the hawe jani yo lan hiak ka hi ikhwa ka paila maning ina phungchat ka paila maning kisawai rakla da ana phaisa singthela ka haya ayin ka theya mi akhle hokhela ka iwi phaisa hi organization wiwang ka chamno pingli hospital samka khawai kala vreshiwi mission wiwang sawai haulo chichin mi haulo da ana ka tong donate sawi ji awi donate ka samanga ina achi itumna ari singdak leya penicillin kala okay penicillin china ari phashok la ka chat yur ka chong kha rai khmi ji awi manga ina sampangai da hange kala kharchan ji chili ku bhauni kha ka ji tharan chili jingum ham phangali thiaw lo pai da phaning ka sami pa ji rawi mata ka haira shung la ka 98 years mi ring valu shite da ka pa sampangai
itumli vrana tra ka somi laka vrana shang sak laka yo vrali mi khran ma ka theye mi chi ya ka shanga ya mi pa china ana sa ka khwini ta akhla tamang li phaning ka hai tharan li vrana mang khama no mi rin khwi thui haushi ka cha lan cha ka khipa wing sa ra khla ka chi ta da hipa hi la ching rai cha ina mi we na mali khwi sa la pa ye mi we na mang pon khwi sa la pa ye na na ina ka chip ka khwi hi ya vrana khami ne vrali na wi la nei na honor salo ka chi hi itum mama lai hai ase aji itum mi rin tra ka vrana somi la ka vrali contribute ma sa ka the vrali mi khran ma ka the mi pingwi mi rin ka chot ka chang ring ka shi tata problems after problems sign ok thutakli itum na ka chung ka the vrali la nei na honor ma sa the ya ka itum mi rin la ngai cha da chi ra sok pai kho lai ka shopping chu wang na itum li vrana mi ka higher church li responsibility number 1 li attendance number 2 li contribution and third lastly service to church li otram khangcha vrana church itum 1 Corinthians chapter 3 with 9 and 10 chili pa ka itum li vrana ali osagrum khawai itum li hokhui haitale itum na church li otram na thse ga jaina ka ha ka tiaw ka khai mi nga vai kai khana iwa shim khu wi ka sak le ye iwa phasawi ka chat ka khanang le ye iwa problem si le ye the excuse phang roke khavre rana nali approach sarang ka problem ji the sa de ili mra horang ka iwa problem si rana the sa re kamlang li ili pastor rasalo da ko hohi mo horang la kha iwi khang zan iwi mak them iwi shimkhu wi problem rana the sa yi thalala in okay the commitment commitharanjali rani li shin commitne wo church li otram chuk vai dikan sa fala pai church with staff sada music khong mila pai kanta shok mila pai Quarsili ka pam la paye, church we shim ka phula paye, rana itumli otram tsukavai responsibility hi mi ser haitale ko. Vreshi salaka aji tsingum ham panga han thru ring ralaka church li otram ma khang tsmi ma lekle. Church we otram mang tsla. Tata church ma rakala ka vreshi ka sami leka ma lekle ma themne. Mi rinde akasheva ila church otram ga chukhi ngai gi ka hauji itum le laki chi ne legi shiaping hitha da ran itum li mi ga hai lung hili itum 2026 li mi rin ran commitment mi hai la ka church li commitment mi hai la ka hang ga hai bing hi itum ring khawa tharan chi li no wishit ka sang I wishit ka sang rana matai sang sakta vareshi akawi Rana ring sak ngai mi rina khaji itum ring shaprer last sada Jeremiah 17 we verses 7 to 8 li thada hange pro holy shit ka sang mi ji kala mahai pro ho awi chihan khawai ne ava tarpam li lingsang ka haya ang yung ping kongrajli chim ka khui sam ka phang ka sakhara tharan mang chi mane kacha ana tim shom tim thaye kala kaching ka kang atam lila ning makashak mana kacha chia athai khamathela khanga sa makhwai thingrong ka thane rally commitment milakha mirin horsang cha laka shitsang ka chahan ka khring mi pingchia kongra li ka khera thingrong tar chimkhui laka tim shon ka chi Kaching kang la ana pugta makle kala athe mathe shon gaji kathane dam itumla chikathawi vareshi sada ring kawai sa se rana itum psychorally somirano